أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Thank you, Zisha. Now I have the honor of inviting Mr. Ahmad Afra, Secretary General of MLCA, to deliver the welcome speech. Please welcome him with a round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Local Council Association ge Chairman Nunathal Council ge Rais Muhammad Bashir, Male City Council ge Mayor Adan Mazim, China, India, Japan, Australia adi Bangladesh High Commission ge Ambassador me conference ga Baveru Lava MLCA ge MH Council member toge mandubu adi jalsa ge MH hazirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alwandaki Ahmad Afra Baatolo Council ga Rais adi me Jamia ufeddumuge e muassis ege tur me Jamia ge Secretary General asme. Local Council Association ge furatama ahari aam baddawama emmeha ve fonna marhaba dannawa. Mi jalsa bevemu mi dani nuni mi conference hingamu mi dani warang hassas dandi walekka. Mi gawmuga lamarkazi nizam harodana kurmattaka dekeve eki wahakataka wahakata dekemu da dandi walega MLCA mi ahari forum bawa mi forum ga algon menna ves mi nizamang hiyo badaltake genomattaka eta masakate koregen dane forum ekama algon gabul kuram. Maldives Local Council Association naki divehi rajyege lamar kazi nizam harodana kurma council ta gulige masake kurma ufadda fawa jamiyai. Lamar kazi nizam harodana kurma council ta guligen masake kurumge jamiyai ufedi miha tanang aero tiris nuwa council wani mi jamiyaya gulifa. Tin duhuge mi conference ga council takung eki farattaka guligen kuramunda eki masakketta huge wahakata almenna mi conference terega aduwegen dane. Adi e masakketta kurumuga council taka dimawa gonjehuntaka council takung hasil koffawa natija mi conference terega council takung husahalamu gendana. Lamarkaze nizam hardana kurma ganun taka adi siyaso taka gennan jehe badalta mi jamiya ge member nasha adi mi conference ka bavere lawa member na feni lawa badalta ekuleve kardas take mi conference ka huriha member ge farata hosele gendana. Miyadu algonda libe me board ufalaki mi member council toge council rong himene gota jumla mi kuri gaon mi denne hen tiris no council member council tang algon mi jamiya ko masekke koro mi gendani namais miyadu algon men na libige mida ufalaki member council toge iturun e tiris no en himene gotang addi ay bure gina council mi forum ga no mi conference ka bayro elawaka mi algon men jamiya libige ndiya warabbodo kuriyerome.
algonmenge jamiyage emmeha board memberum jamiya miha hisaba genaw mattaka mi nimidiya en aharduho terega algonmenge cheyaya ko kuri bura masakkatuge natija miya algonmenna fennamu e bede shukuriya emmeha board memberum. I take this opportunity to say a few words to our guest in English. Ambassadors and High Commissioners of China, India, Australia, Japan, and Bangladesh. Welcome to the first annual General Conference of Maldives Local Council Association. My name is Ahmad Afra. I'm the President of Ba Atoll Council, as well as the Secretary General of Maldives Local Council Association. Thank you for accepting our invitation to attend the first General Conference of the Maldives Local Council Association. The association was formed to improve decentralization system and empower local community through collective advocacy on behalf of the local councils. The members of the local council association includes 39 cities, atolls, and island councils. Over the course of 3 days, we will discuss the challenges and opportunities in the decentralization system, showcase councils' innovations in different areas, engage in the international and national agencies, emerging issues and narrative in the decentralization systems, and effective communication to promote decentralization and community governance. We will always vote on our annual work plan, present the financial year of 2024, and propose amendment of the Article of Association to strengthen the Maldives Local Council Association. It gives me a great pleasure that over 80 participants, inclusive of the members of Maldives Local Council Associations. Once again, thank you and welcome for this annual General Conference of Maldives Local Council Association. Secretary General ge hausiyatun algond hama huriha conference ke baverin navves dannawala beenuwa evva haken eboy mi tinduhuge beenon algond men hifagen algond menna lamurkazi nizama adi mi jamiya yavves emme heyo goen hodu mattaka algond menge huriha beefulum ves etan hiyaltaken husahala dinumaki algond menge jamiya ge oy warabbodu edume jamiya ituran harudana vegen noon kamuga wanina malwada gabulen kureve dive rajyege miyol damarkaze nizama miharu miyo gonje hunta natta dalgonu menna itur harfataga me nizam gendeve dana kamaka ehme mi tinduhaki algonu menna mi halatuga mi dandiwaluga wara muhimmu tinduhe kamuga algonu gabul kurati ewahaka dannawal moffaho uriha abefulo navves ufaveri duhaka eduma algonuga wahakol nimmala walhamdulillah wara bada shukriya. Thank you, Mr. Afra, for your thoughtful and encouraging words. It is my pleasure to now invite our chief guest and the host of the event, Mr. Adam Azim, Mayor of Malé City, to address us. Please join me in welcome him into the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu salam ala Hatimil Anbiya wal Mursalin wa ala Ali
به وصحبه أجمعين. آدم تاكي ويري الله حضرت حمد كرم نبي كماي رسول كان حتم كرفي ميومتك من نبيا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام دبدي دعا كرم أدي كده فانوك آدم ناي أصحاب مدواغا شامل كرم. Local Council Association के chairperson Mohammad Bashir, city ता तमसील करवा मेयरों, अतरवादी राष्ट्र कौंसिल ता तमसील करवा राइसों, अदे मेंबरों, इबद्दो मुगा बैर वडांडवा मेहमानों, अदे अलगोंडा एम गातु मसे करवा माल सिटी कौंसिल के इमने तिय हुरिहा बेफुलुं वारा होन मरबाय दंडवा. मी कॉन्फ्रेंस की लोकल काउंसिल तक इंतजाम को गेंबावा एम फुर्तमा आहारी आम वद्ददो मी कॉन्फ्रेंस के मकसद की रफुश के आबादी के फ़ायदा आई लाभ कुरेंजे मसक्कत हरदना कुरुमगा लोकल काउंसिल त बारवर कुरुमाई एकंका हिंगा तरतीब कुरुमगा दामुल कसी निज़ाम के तेरें काउंसिल त हौलवेर कुरुम अदे हम याको मसक्कत तंफीज कुरुमगा तजरिबा कारुंगा अघोरी कामयाबी तकुं एम नगल दिनगणे फिदाउलता लिबिकतुं दामरकज़ निज़ाम के तरक्की के तस्वुर के फ़ोनी कामयाबी हासिल करवेनी मैं सरकाराई रफ़ुशुगा सरकार के तफ़ाद इदारा तक कायम कोफ़ावा एक वसीदत एक एम फुरियम गोतुका हिस्सा करविगे अदि दामरकज़ निज़ाम के मसक्के एम फुरियम गोतुका रेफा उन्न गोतकीवेस एई बिकं हासिल करवेनी रईतुंगे अम्मती उन्न बार विदरस्को देमेट्टुमायको सरकार के दंडुदनिता कामयाब कुरुमगा काउंसिल तकाय रफुश के आबादी की एम अघोर ए वसीले कंग गबूल को एकम फुरियम इजाबत दीगे दामरकज़ निज़ाम की वकी वकी रत्तकाय अतोलता हासा कुरेवी इसकन देविगें एबयगे कंकं एबयक अमिल्ले निमुमुगा रईतुना एम गातुं मसे कुरा निज़ाम कामयाब दामरकज़ निज़ामेगा ईजाबी हदी कमे उन्नाने गुजराती कारसातक सदाम अवस वेवली सदामत रक्कादर कंदिबी कंकं अवहन निम्मिगें दाने रईतुंगे बेनुता की कोबाकं इम्मे फसेहें देनगंडवे निज़ाम की दामरकज़ निज़ाम गबूल करवा दामरकज़ निज़ाम की उफद्दुन तरी आ गोत्तं उफंकुरुमाई रईतुंगे लाभाय मंफाय तरतीब विफा उन्न निज़ामे मिसाबुं आयरो दिफा उन्न कुड़ा बजट वेणु होगे काउंसिल तकुम वणी उफेदुन तेरी आ गोत्तोगे जरियाई इज्तिमाई दायराइन नाई तिमावशी के दायराइन कामयाबी तके हासिल कोफ़ा कुनी नत्तालम निज़ामाई रफुर गिस्सदी कुरेरुम दिरुं दिबिगेन दागोई कुदी वेफारता रफुशुगा उफद्दाफा वे दामरकज़ निज़ाम की दौलतुगे वसीलत हम गोतेगा गौमुगे आबादी के मच्च बेहगेन दागोता इंतजाम कुरेफा उन्न निज़ामे रफुरुगे मसदता एम फसेहें देनगणे रफुरुगे तजरिबा कारुंगे हीगा रफुशुं हल्लु गेनस्तेने एम फुरियम निज़ाम की दामरकज़ निज़ाम की एकहेरी कोरेफा उन्न जे निज़ामेन्नु वकीवे कतुमाई बैबावं एई दामरकज़ निज़ाम दन्न कमेन्नु एई मैं सरकार एकी रईतुंगे फरातुं रईतुं हग्गुगा अडुफुदा मैं सरकार यही देर वे दीगे रईतुंगे मुहतात फुद्दा दे निज़ामे सरकार के एम मुहिम वाजिब की यही नोंतो गौम के अघूरी वसीदत्त एम फुरियम गोतुका बेनुको रंगल हिदमते के वेट्टे कायम करवेनी काउंसिल तोगे इब्बारदुं होदागे दामरकज़ निज़ाम हरदना को काउंसिल तक एकी मैं सरकारुं मामला को वहा दक्कागे कंकन साफ को दी यही तेरवे इब्बारदुं दिन वरको गौमी तरक्की का इसकंदे तरतीब के तेरें रफुर के तरक्की वद्दागे नूनी दिमेट्टेन में कुरेर में गौम का नहो देन बिकं हासिल कुरेवेनी मैं सरकार रफुर के काउंसिल तक दिमेदुगा इहतराम निबिगम वा ईजाबी गुड़ में गायम कुरेफा ओइगे गौम के तरक्की आई कुरेरुमुगा कंडलिफा हुन्न दंडनिता फही मुस्तकबलें ओती मिफद वेट्टें उफेदी इमगा मसके कुरेविगे दामरकज़ निज़ाम हरदना को फुरिया में हिंगागे दिवे रईतुंगे दिरुमुगे बाजर का होदे फद मुस्तकबल फिन्नंग एबोय
එපද ෆුර්සතේ තනවස් කනස් කුරවේතෝ අල්ගොන්මෙන් එම්මෙන් අතුකුලාදාගේ මසේ කුරා කුරමා හිංගවා අල්ලාහ් ඉරාද ෆුලුන් අල්ගොන්මෙන් මෙමසකතුක බරකා ලවා කාමියාබ් මෙම්බර් කරවාෂ් ආමීන්. Since we have very honored foreign dignitaries, I would like to say a few words in English. It is with immense gratitude and deep appreciation I welcome you to this historic gathering, the first annual General Conference of Local Council Associations. Your presence here today is not just a testament to the strong bonds we share, but also to the unwavering commitment you have shown in supporting local governance and community developments. Your dedication to collaboration, exchange of ideas, and fostering unity is invaluable as we embark on a journey towards more inclusive and impactful local leadership. I recognize and deeply appreciate the support you have extended, which enables us to shape stronger communities and a more prosperous future for all. On behalf of all participants, I extend my heartfelt thanks for the honored dignitaries for being here and for your encouragement. May this conference be a fruitful occasion of learning, dialogue, and strengthened partnership. Let us together build a legacy of positive change. Thank you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mayor Azim, for your kind words and generous support in making this event possible. And now we have our opening speech by Mr. Muhammad Bashir, Chairperson of MLCA. Please welcome him with a warm round of applause. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. අතොල්තකුම් අදි මාලෙන් වඩාන් තිබ්බේ මෙහා කවුන්සිලරු අදි අංගන තරගිය වෙස් මසේකුරා කොමිටි තෝග මෙම්බරුන්න ජමියාගේ මේ මෙම්බරුන් ගොතුක බෑර වඩාන් තිබ්බේ කවුන්සිල් තර රෙප්‍රසෙන්ට් කුරා බේෆුලුන්ගේ තුර වෙස් අදි මෙම්බරුන් ගොතුක නෝම් වෙස් දී රාජ්‍යයේ කිරාල රසුග රයිතුන්න හිදුම කුරම් දායි මෙහා කවුන්සිලරු අදි අල්ගොන් මෙම්මි conference के मी ओपनिंग सेरेमनी खास kon दावती के मडान तिब्बे पेरू के में इज्जत तेरी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मी मिहार मी हिंगा काउंसिल तो के दावरू ए अतरवन दावरू ए देहास नवारवन आहार इस्लाह कुरेवनु अब्बन इस्लाह वन इस्लाह के दशुं काउंसिल तक हकीकतुगा हिंगन लिबुणु लोकल गवर्नेंस नोत इदारी बारवरिकं काउंसिल तक लिबिगें द्विराज्य के हिंगन काउंसिल तक हिंगन लिबुणु पुरतम दौरकी हतरवन दौर एनवस एगवस आदि अळगोन में फाड़ू किया अनुवत हिंगम नुजे अनुवत लोकल गवर्नेंस से मिबुना जात कंकनी मु युतियार ने पैवर दायरातंगे बहुरी एम कुडमेनु इदारी गोतुम मी वज़फ़ुम मैनेज कुरुमा हिंगुमा लिबे फैसा अमिल्ले मैनेज कुरुम इख्तियारा बार देहास नवारवन हर इस्लाह कुरेवनु गानोनु लिबिदीगें उफं कुरेवनु हतरवन दौरुगे काउंसिल तम्मेति मिवाह काळगोन में पुरतम फशार में वाह कुरनी मी वर बोडक राइतुन्न वर बोडु स्खेमे गोतुग मिहार फेन्नम फशाफोय कामे हतरवन दौर दियरुगा ये अळगोन मिदन्नवनी किरियावेस लोकल गवर्नेंस राज्य एस्टाब्लिश को हिंगुमा गानून फक्कावे किरियावेस एहनवेस तीन दौरु फहानाला दियर मिता आयबतिब्बे तीन दौरु ते दौरु हिदुमे कोरबाहती बेफु एबेफुन्न ए राजसुगे लीडर उन्न कुरिमति वे बडान्नवा मलामाता पुरस्सारय मिकंकम असलु एड्रेस कुरम विवाह मिदक्का भारत दीफाए उन्ननी मी काउंसिल तंग हिंगं मी फैसा दीफाए उन्ननी
ಕಾನೂನು ಬೆಸ್ ವರಬ್ಗಿನ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗ ದೀಪೈ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಿಗೊತ್ತ ವಾಹಕತ ಬಟ್ಟಂ ವೆಗೆನ್ ಆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗ ಇಂತಿಹಾಬ ಕುರಿಮದಿಲ್ಲನಿ ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ರಾಜಶುಗೆ ರೈತುನ್ನತ ಕೂದಿನ್ನತ ಲೀಡರುಂ ನುಕುಮೆ ಇಂತಿಹಾಬ ಕುರಿಮತಿಲಾಂ ಕುರಾ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಹಗೀಗತುಗ ಬಾರು ನೆವ್ವಾಹಕ ನುವಾಣೆ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕ ಉಮ್ಮೀದಕ ಎಕ್ಕಂ ಕುರಿಮತಿಲಾ ವಾಹಕ ದಕ್ಕನಿ ಅದಿ ಬೇಣುಮಣಿವೆಸ್ ಎಕಂಕ ಎಗುತ್ತವ್ವಾ ಕಾನೂನುಗ ಹುಣ್ಣ ಬೈ ಜಾಗಯ ಕಾನೂನು ಹದಾ ಹೊನ್ನನಿ ಎಕಿ ಮೀಹುನ್ನ ಹಿಗೊತ್ತ ಮಾನಕುರಯೋಗೊತ್ತ ದಿವಿರಾಜ್ ಎಮ್ಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಕಾನೂನುಗ ಫೆನ್ನ ಜಾಗ ಫೆನಿವಡ ನುಗನ್ನವ ಕಾನೂನು ಎಹೆಂ ಗೊತಕ ಎ ಭಾರತ ಹಣಿಕುರನ್ನುವತ್ತ ಬೇಣುಕುರಂ ಬೇಣುಮ ಫರಾತ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ಗುರಿ ಫುಶುವೆರುಂತ ದೇಹಾಸ್ ದಿಯವನಹಾರ್ ಮಿ ಕಾನೂನು ಉಫಂ ಕುರಿಸುರೆಂ ಎ ಬಹುರೆ ಎ ಫುಶುವೆರುಂತಕ್ಕೆ ನತ್ತ ಎನ್ನುಲೆ ಅದಿ ಅಹಮ ಎಹೆಂ ದಿವಿಹಿ ದೌಲತುಗೆ ಎಹೆಂ ಹಿಂಗುಮುಗೆ ಇದಾರಾತ ಲಾಮರುಕಜ್ ಎಫೈ ನೂ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತೌಗೆ ಹಿಂಗು ಹುಣ್ಣನಿ ಕಿಯೆ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮ ಫಕ್ಕಾ ಎಫೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತೌಗೆ ಇಜ್ರಾತ್ತ ಇತೆರೆಗೆ ಇದಾರಿ ಹಿಂಗು ಹುಣ್ಣನಿ ಕಿಯೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ್ಗೆ ಹಿಂಗುಮ ಉಳಿ ಲಾಮೆಹೆ ಗೊತ್ತಕಣ್ಣು ಬ್ಯಾವರು ಎಹೆಂ ಕಂಕಂ ಎಬ ಹುರಿ ಮಿಗೊತ್ತ ಫಕ್ಕಾನೋ ಹುರಿ ಕಂಕ ಹುಣ್ಣಾ ತೀವೆ ಮಿದಿಯ ತಿಂದವರುಗೈಸ್ ಮಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನುವತ ಮಿ ಗೊಂಜೆ ಹುಮಾ ಕುರಿಮತಿ ಲಾಗೆ ಹಿಂಗಮ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ್ಕೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಹತರವಣದವರ ಹಮ್ಯಾಂಗಾಯಿ ಮಾಲಿ ಬಾರವರಿಕಮ್ಮ ಮಾಲಿ ಮಿಲಿವಂಕಮೆ ಬುಣಾ ಇರುಗ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ಕುರಿಗಾವೆಸ ಮಾತಳ ಆಫೀಸ್ ತ ಹಿಂಗಂದಿನ ಫ್ಯಾಸ ಅಮಿಲ್ಲಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರನ್ ಲಿಬುಣು ಬಾರವರಿಕಮೆಗೆ ವಾಹ ಹಗೀಗತುಗ ದಿವಿ ತಾರಿಹ ಬಲಾರು ಬಾಕಿ ಕುರಿ ನುವಕಮೆ ಬೆಸ್ನು ದಿವಿ ತಾರಿಹ ಬಲಾರು ಮಿಗೆ ದೇಹಾಸ್ ಆಹಾರು ಕುರಿಂ ಬೆಸ್ ಅತೊಳತವುಗೆ ರೈತು ಮೀಯುಂ ಇಂತಿಹಾಬುಕೊಂ ಹದ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಲೆವನ್ಸ್ ದೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಆ ವಾಹಕೇನು ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಬೆಸ್ ದೇಹಾಸ್ ಆಹಾರುಗೆ ತಾರಿಹುಗ ಅತೊಳತಕೊಂ ಇಂತಿಹಾಬುಕೊಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೀಹುಂ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ ಬಜೆಟು ಮಶ್ವರ ಮೀ ಏರುಗೆ ಹಂದೇಗಿರಿನ್ನ ಮೀ ರಸ್ಗೆ ಪಾನ ಹಮ್ಯಾಗ ಅದಿ ಮಶ್ವರಾ ಕುರೇಫ್ ನೆತಸ್ ಮೀ ಕಂಗತಿ ಬೇಕಲು ಮಶ್ವರಾ ಕುರ ಜಾಗೋವೆ ಮೀ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ ಮೀ ಏರುಗ ವೆಜ್ಜ ಮೀ ಬೇರು ಅರ ಫೇರೆ ಮೀಹುನ್ನ ಮಿಕಾ ಕಂಕಮ ಸಲಾಮತಿ ಕಂಕಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಏರುಗ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆ ಅತೊಳ್ತೆರೆ ಗೊಸ್ ಏಕಂಕ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಬಾರ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಓವೆ ಏರುಗ ಮೀ ಕಂಗತಿ ನಿಜಾಮು ತಂಗತಿ ನಿಜಾಮು ಕಿಯಸ್ ರಂಗಳ ಸಲಾಮರು ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಅಳುವಂತೆಗೆ ಎ ನಿಜಾಮು ಹಿಂಗೀರುಗ ಮೀ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಉನ್ನತ ಕಂಗತಿ ಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ಮೇ ಮುಸಾರ ದೈಫ ತಿಬೆ ಬೇಫುಳ್ನೆನು ರೈತು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೊತ್ತಕ ಮಸ್ ಬ್ಯಾನುವತ ಮೀ ದಣುಗುವಾನ್ ಕೊಗ್ಗಿಂ ಏಗೆಂ ಬ್ಯಾಕುಂ ಎಚ್ಚೆ ಎ ಬೇಫುಳ್ನ ದೀಫ ತಿಬೆನಿ ಹಮ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರನಿ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರೀಮ ರೈಸು ಏರುಗುನ್ನ ರಸ್ಗೆಫಾನು ಮೀ ಫ್ಯಾಕ್ಕೊಳೆದ್ದೇನೆ ನುವತ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರಿ ಮೀ ಹೆಬ್ಬಿ ಮಗಾಮ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಮಿಹಾರು ಎಜ್ಜಿಯ ಕುರಿಗವೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಲ್ಲನಿ ದೆನ್ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮೀ ಕುದರತಿ ವಸೀಲತ್ತಕ ಬಲ ಎರುಗವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿದೆನ್ನವಿ ವಾಹಕೇಕಿ ಹುಸೇನ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಪುರತಮ ಗಾನ್ ಅಸಾಸಿ ಎಕುಲವಾಲುಮುಗೆ ಮಸಕ ತೆರೆ ಕೊಫೆ ದಿರಾಸಾಗ ಮಚ್ಚ ಎಕುಲವಾಲ ಫೊತ್ತುಗ ಹುರಿ ವಾಹಕತೆ ದೆಂಗೊತ್ತಿ HCB ಬೆಲ್ಗೆ ಮೀ ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ ವಾಹಕೆ ಏಯ್ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುದರತಿ ವಸೀಲತೆ ಫಳೆ ಫರೆಂ ಎಚ್ಚೆ ಏರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ರಸ್ಕಲಕ್ಕುವೆಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ ಎಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಗ ಬೇಣು ಎನ್ನು ಕುರೆ එහෙනෙන්නු බයිෆහරු එමිහුන්ගේ ගෑ මිස්මිහුන ලිව්වා උලේ තීවේ මී දෙන් අන්න රස්ගෆානවෙස් අනෙක්ක එකම කුලෙන් නුකෙරිගෙන් එකොතන් එකම් බාබා හෝ එකම් එව්වෙස් ඉරෙග්ග දිවිරාජ්‍යගේ බිමක්කි බේරුගේ ෆරාතකවෙස් අදි මාලේගේ බොඩුන්ගේ ෆරාතකවෙස් රස්ගෆානවෙස් ඉබෑන් දීෆා බේනුන් ඉරකු බේනුන් ගතක බේනුන් කරන් දීෆොන්නේ එච්චෙන්නු එහෙම බණ්ඩාරය බණ්ඩාර මුදාගොතුග රයිතුන්ගේ බේනුන් කුරවේ ගොතන් හුන්න මුද එහෙන්නමස් මී දෙවන බඩුහංගුරාමෑ ෆහුගා කමන් අල්ගොන්ඩ තාරිහුම් ෆෙන්නනි මිවර මරුකස්වයගෙන් අයි එම් අල්ගොන්මෙන් හයාතුග මිදුවස්තකෙන් නොෆෙන අල්ගොන්මෙන් හයාතුග ෆෙනුනි වරබ් බොඩල් මරුකස්වෙෆා වරබ් බොඩ කුදුමුතාරකෝ අදි වරබ් බොඩක් ගුදරති වසීලත්තවෙස් අල්ගොන්මෙන්ගේ එබ්බෙසෙච්ච නූංගොත අල්ගොන්න බෙහෙච්ච නූංගොත අදි මුලින් එහෙන් ගවුමෙක්ගේ බුදාගොතුග දෙකෙවෙමුන් ඇ සමාන එසමාන් එහෙන් දෙකෙමුන් ඇස් හයියතුග ලාමර්කසි නිසාමුග මි කානූන් අසාසියම් මිගෙන ඉස්ලාහප්පහු මි කානූන් උෆම්බෙග මිබුණා තින්දවරුගේ මි කවුන්සිල් තන් ඉන්තිහාබ් කරු හතරවන දවරුග කවුන්සිල් තන් හිංගා ෆක්කා කුරන් ලිබුණු ෆුර්සතුග හගීගතුග තිම්මන දවරුග ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලෑන් තිම්මන දවර හැමෙන් ආයරුග මීහුන් දිරියුලේ රජෂුගේ ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලෑන් වෙස් හෙදුමුගේ ෆුර්සත් කවුන්සිල් තක නෝ
හතරවන දවරුක මීහුන් දිරිවුලේ රාජ බකේ මි ෆාහකුරන් අධි රාජ්‍යයක මීහුන් දිරි නූලේ බෑවර ගුදරති එහෙම් බසීලත්ත කාරික හුරි දිවෙහිගේ දිරිවුළුමා ආදකාදයා තාරීහා ඉක්සෝද් බිනාකො ෆෝති මීහුන් දිරිවුලේ රාජ මීහුන් දිරි නූලේ එහෙනෙම් බසීලත්තක මච්ච බිනාක මේ ති හතරවන දවරුක ලිබුණි ඉඛ්තිසාස් මීහුන් දිරිවුලේ රාජගේ ඉත්සසා බිම්බේණු කුරුමුගේ ප්ලේන් තක ගවායත්තක උසූල්තක චාට් තක ඇච්චි උෆද්ද ඒ උෆද්දා හිංගන් ලිබුණු අලගොන් දන්නවානේ එන්හාරු ලිබිෆ ඔන්නානි බිනාවශි ගවායදුනත බිනාවෙට්ටෙක් ගවායතුක දර්ශුන් රශයක හිංගන් අතොලෙක්ග සිටියක හිංග අදියෙන් ඒකුම් වරන් අයකුම සෙව්වෙස් ජාගෙන් නුලිබේ එල්රශ අනිර්රශා ගුලිගෙන් ප්ලේන් කුරාක එල්රශ අනිර්රශා ගුලිගෙන් හිංගාක අතොලෙක සිෆෑග හිංගාක මුලි සරහද්දු එක්කුම් ඉක්සෝදෙක් ගොතුග නොත මුජ්තමයි ගොතුග හිංගාක එබ්බෙස් ප්ලේන් කුරුමුග ජාගේ බිබුණා ගානුනක සදෙබ්බෙස් ගානුනක මිහතන ජාග ලිබි ෆෙක්කමෙන් දෙම් de hataron dawruga libun jaagaki puriga satolo fi hadde musar amille manage ko balahatta baaki kuran libun cha mi de jaagage terega hingamu gaagana kalon dannawani adivesama enhar duhuge rasta eke governance hingam melibun adi kuriyan wetta adi enhar eba mihen ovva mi nizamo genna badalek gotuga කවුන්සිලරු මදකුරුම අයිතුරු කුරුම මිකාල බදල්තයකි හයගතුක මේකිය බදලුග ගොතුක මිහුම් වාක දක්කා මේ පෝඩියමන් අර පහකුරාවරුග බදලෙන මේ බදලෙන්නු මේ කුදිකුති කූසනි කංක එහෙම මධ්‍යවේහි රාජ්‍යයේ මොලි ලාමර්කසින්සා ප්‍රංගල් කුරම් වෙස් ගෝස් කුරම් වෙස් අදියෙක් බදලෙග වාහක දක්කා එරුග මිදිය වේතුවේදිය එන්හරු අරුල්මෙන් එබ්බෙගෙ මෙවලෙනි වකිවකි කවුන්සිල් තක සරුකාරවන්න ගුළුමුග තෙරේග మీ డైలాగ్ నోత మీ వాహకను హింగేతి అవు ఎక్కువ వాహక దెక్కీమ అడుగువేనకమ రైతున్నస్ అడుగువేనకమ రైతు మజ్లిస్ మెంబరున్నస్ అడుగువేనకమ అది సర్కారస్ అడుగువేనకమ దెక్కిగే එනස් මිදියා ආහාර අදි ඇනුවල් ජෙනරල් කොන්ෆරන්ස් අල්ගොන් මේ බේබි කම්ගා බියස් මිදියා ආහාර හතර කොන්ෆරන්ස් අල්ගොන් මේ බාබයි මි කොන්ෆරන්ස් අල්ගොන් මේ හම සර්කාරු බේරුගේ ඩිග්නිටරීස් එකන්නේ සර්කාරුගේ කමා බුගුණු හරි මිනිස්ට්‍රී තක ශෛල්ජිය ශාදව දීගෙ මි කොරියද්ද අද බේබේ ෆුන්නා වාහක දක්කම් බද්දල් කුරන් මි අබදුවස් දවවතා සිටීබිටි ෆොනුවා මෙතිබෙනි අදි හැමෙම අල්ගොන් මේ රයිසුල් ජමුහුරියා මිහාර මි කොන්ෆරන්ස් ආ ගොලිගම් බස් බද්දල් කුරන් බේණු වෙගෙන් සිටිය ෆොනුවා හවාන ඉරත් කර බවල උම්මීද කුරන් රයිසුල් ජමුහුරියා මි කමා ගොලේ ගොතුම් බද්දල් වානකම කමා ගොලේ ගොතුම් උෆද්දාෆේ මිනිස්ට්‍රියා අල්ගොන් මෙන්නක මිහාර මි ඩයලොග් නොහින්ගේ මිනිස්ට්‍රල් නොත මිනිස්ට්‍රිය නොත සරුකාරෙන් ගොඩානවනේ කීවේගෙන්ක එල්ජී එකයික මිහාර මි ඩයලොගෙන් නිහින්ගේ එල්ජී කුරියව්වරෙන් මිහාර මිනිස්ට්‍රී අයිමකම් නේගේ එල්ජී කුරියව්වරෙන් එල්ජී එක දවරේ ගොදුක කුරින් අදා කරමුන් ආ දවරෙන් අදයි නුකුරෙවේ ඒ මූලි නිසාම් ඉස්ලාහ කුරුම නොතන් නිසාමා ගුලේ ගොතුන් කවුන්සිල් තක රයිතුන්න වාහක දක්කා මොනිටර් කො බලහට්ටමු අදා කරමුන් ආ දවරෙන් අදයි නුකුරේ මිනිස්ට්‍රීන් එදවරු බඩන් අදා කුරාණිකමක් කනේ මිනිස්ට්‍රියකුන් බෙස් එදවරෙන් අදයි නුකුරේ එහෙම්වීම පහරක සරුකාරුගේ එහෙම් මිනිස්ට්‍රී නෝ රයිසුල් ජමුහුරියා හීෆුල් වැඩම් ඔය දාන නොත රයිතු මජ්ලිස් මෙම්බරුන ඒ මවලුමත් වැඩම් ඔය දාන කවුන්සිල් තක වාහක දක්කවණි මේ මිනිස්ට්‍රිය කවුන්සිල් තක කාවස් මි ජමියා කොම් මේ වාහක දක්කාශ කියනෝ මි කවුන්සිල් තක කාවස් මි නිසාමා ගුලේ ඩයලොගේ මිනිස්ට්‍රියකුම් වෙස් සරුකාරකුම සදිනු හින්ගයි එහෙම මේ ඇනුවල් ජෙනරල් කොන්ෆරන්ස් ඔෆ් ෆහුග අලගොන් උම්මීද කුරන් අනිකා ස්වාහකත ෆෙෂ අලගොන් මෙන්නකි ඉදිකොල් නොත වාදවරි සියාසි පාටියෙක් ගොත දෙක්කමුගේ ජාගේ අයිගතුක නොන්න එකම් ලාමර්කස් කුරුමක් රාජ්‍ය මර්කස්ුමා දෙකොල කුරා මසක්කත මි හුරිහා රයිතුන් හුරිහා කවුන්සිලරුන් දිරිති බිහා ඉඳක අදි කුරියන් මේ ෆස්වන දවර අන්නන් තිබි බේෆුල්මස් කුරබ්බාන් එමෙ සේකිය දෙකොළවරිකමා සරුකාරා මේ වරබඩ පහ කුරබ්බෑෆි සරුකාර වාහක දෙක්කුම එබ්බාලුමා මේ මුජ්තමතක හිදුමැත් දිනුමුග දෙෆරාතුන් සරුකාරුම් වෙස් කවුන්සිල් තක ගුලිගේ මසය කුරම්බා එම ඔපොසිෂන් පාටියෙක් ගොත මසය කුරු එක වාහක තක එච්චි අලුන එමෙන්නකී සියාසි පාටි තවුග යච්චි එක මසය කුරම අලුන් ෆෙන්නානි මිහරු PNC ගේ මෙම්බර් එක ගොත කනු ආතිෆ් ෆෙන් වඩන්නවානි එම්මෙ බොඩි ඉදිකොල් නොත වාදරි පාටි ගේ මෙම්බර් එක ගොත මේයර් ෆෙන් වඩන්නවානේ ගොත මාලෙමර් ෆෙන් වඩ එකම මිතාංග කවුන්සිල් තන් හිංගන් අලගොන් මෙන් ආස් මිතිපී කීයේ ඉදිකොල් පාටිය රෙප්‍රසෙන්ට් කරා ගන්න අලගොනම ගමස් අලගොක දිමෙ නොවේ කවුන්සිල් එක මසය කරා බේෆලක මිදියා හතර වහර වාහක දෙක්කිරු
ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೊಲಿಸಿಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಿಫಾವ್ ಕುರುಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡುಗ ವಾದಿ ಬೊಡಬಸ್ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ರಾಜಶುಗೆ ಹಿಂಗು ಅತೊಳ್ತವಗೆ ಹಿಂಗು ಗುದ್ರತಿ ವಸೀಲತ್ತಗುಗೆ ಬಾರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಿಂಗಂದಿ ಪುರಿ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ವಾಹಕ ಫ್ಯಾಸಾ ಮಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾಂಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ನು ಕುರೆ ಮಿಕಹಾಲ ಕಂಕಮ್ಮಗ ವಾಹಕ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕುರಂಜೆ ಮಸೆಕ್ಕತಗ ಹೊರಿ ಉಂದಗೂತ ಮಿಕಹಾಲ ವಾಹಕ ಗಾನುನುಗ ಹೊರಿ ಫುಶೇರುಂತ ಮಿಕಹಾಲ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕನೆ ಮೀಕಿ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಬೈ ಫಹರು ಅದು ಹಾಸಿಕೊ ಇಂತಿಯಾವತಕ್ಕ ದಿಮಾಕೊಫ ಬರಗ್ ಗಿಣಂದಕ್ಕ ವಾಹಕಮ ಬಾತೀವೆ ಪಹರೆಗ್ಗ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಪಹರ್ ಪಹರ್ ಹೀವಣಿ ಹೀಫುಳು ವಣಿ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಹಮ ಸಿಯಾಸಿ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕನೆ ಮಿ ಸಿಯಾಸತೆಗೆ ವಾಹಕ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಕಸ್ ಬಿದೆಕ್ಕನೆ ಹೆಮ್ಮ ಸಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಮಿದಕ್ಕನಿ ಕಿ ಇದಿಕೊಳು ವೇಗೆನ್ ವಾದವರಿ ವೇಗೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಎನ್ನು ಏಗೆ ಸಾತುಗ ಮಿ ಕಂಕಮುಗ ಮಿ ರಾಜಶುಗ ರಫ್ಫುಶುಗ ಅತಳು ತೆರೆಗ ಹುರಿ ಉಂದಗೂತಕ್ಕ ಸಮಾನುಸುರೆನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿ ಅತಳು ಮಿ ತೆರೆಗ ಹುರಿ ವಸೀಲತ್ತ ಬೇಣುಕುರಮು ಅಣ್ಣ ತಂಗ್ ಬೇಣುಕುರವೆ ಗೊತ್ತ ಫೆನ್ನಮುನ್ ದಾತೀವೆ ಏಗೆ ನಹಮಕಂ ಹುರಿ ಮೆಂಬರುನ್ನ ರೈತುನ್ನ ಕುರಿಸುರೆನ್ ಲಿಬೆಮುಂಗ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಲಿಬೆಮುಂದಾ ಮಿ ಕುರಿಯರು ಮದುವೀಮಯ ಅದಿ ಖಾಸಕೊ ಮಾಲೆಯ ಎಮ್ಮೆನ್ ಅಣ್ಣನ್ ಜೆಹಿ ತೊಜ್ಜೆಹೆನ್ ದಿಮಾವಾಸ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಬೆಸ್ ಅತೊಳು ತೆರೆಗ ಮಿಕಾಲ ವಜೀಫಾಗೆ ನೆನ್ನಂ ಅಮ ಮಾಲೆಗ ತಿರಿಯುಳಿಂಜೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಇನ್ನ ಬೇಫುಳ್ನ ಎ ಹಾಲತುಗ ತಿವೆ එහෙම මි හුරියා මේ මර්කස් කුරුමුගේ මුල් සගාපත ඉදිකොළ අනුවත එකම දෙකොළ වෙරුවම අනුවත එකොත්ත දිරිවලෙන් බේන නුවාති දක්කා වාහක එම මේ ජෙනරල් කොන්ෆරන්ස් ගේ අෆ්‍රාහුවේ සිදාළුවේ hem කවුන්සිල් තවගේ මේ ප්‍රැක්ටිස් ත රංගල කොෆ්පුරි බයි කංකන් ඔල්මෙන් ෂෝකේස් කුරවේ තවර මසෙක්ක කොගෙන් ෆුර්සතක දිනින් එහෙන් නමයිස් හතර ෆස් කවුන්සිලක්කො මිවගුතු මේ කොන්ෆරන්ස් ගේ ෂෝකේස් කුරුම හමජේ පොති ಅವನು ಹಿವನಿ ಫುಳಾವೆಗೆ ದಾಣ ಹೆಮ್ಮಿ ಅಲಕ್ ವಿಕಂಕಂಬಿ ತಾಹರಫೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುರೆವೆನ್ ಫೆಷನ್ ದೆಂಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಜೆಂಡಾಗ ಎ ಬಹುರಿ ಮಿ ಬೇರುಗೆ ಫರಾತ್ತಕಾವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಕಾವೆ ವಕಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಕೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಂಗ ಕೊಫುರಿ ಮಸೆಕತ ಏಗ ಹುರಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ತಜ್ರಿಬಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರೆ ಹೆಮ್ಮ ಹೆಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕವಸ್ ಮೀಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿಬಿಗೆಂದ ದೆಂಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವುಗೆ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ ಗುಳೇಗೊತ್ತು ಮಿದೆಕೆವೆ मी बाइक कहाला नेगेटिव वाहक तक अळोण में हुरी बाइक कहाला जवाब तक बोई मशवरा करूं हम में मी जामिया हिंगू कोम्मेसर का बदल तक नोगेनस जामिया सस्टेन कुरुम की वरम दो कम अदि कुरियम वेत्ता अतल काउंसिल तंग वाला वाहक दक्कमुन दा हिंदुगा कलेक्टिव को एम्मे एकुगा मसय कुरुमुगे जाग ओन्नाने हें वेत्तबस अल्टरनेटिव गेत्तं हुरुम की सर मुहिम कम एम बीमा ಜಮಿಯಾಗ ಹಿಂಗುಮ ಆಮು ಮೆಂಬರುನ್ನ ಆಮ್ ರೈತುನ್ನ ಬ್ಯಾರೆ ವೇನ ಗೊತ್ತಕ ಅದಿ ಖಾಸಕೊಂ ಅತ್ತೋಳ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂಗ ಉಫೆದಿ ಮೆonna ಗೊತ್ತುಂ ಬೆಸ್ ಮೆonnani ಅಂಹೆಂ ರಾಡರುಗ ಅಂಹೆನು ರೈಸುನ್ನ ಕುರಿಮತ್ ನುದಾತಿ ವರಕ್ ಅಂಹೆನುಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅತೋಳ್ ಫೆಂಬರುಗ ಕುಡಕು ಪಹರೆಗೈ ಮಿಯೋಗುತು ಮುಹಿಮಕಮಕ ಫೀಲ್ವೆಸ್ ನೋಯದಾನೆ ಅತೋಳ್ ತೌಗ ಇಕ್ಸೋಸ್ ಕಂಡೈಲ್ ನೆತುಮಾ ಅತೋಳ್ ತೌಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅತೋಳ್ ತಂಗ ಹಿಂಗುಮ ಬಾರ ನೋನ್ನಾತಿವೆ ಎಹಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಗೊಂಡಿತಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವತ್ತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ එකම දෙකවඩා නුගන විධාන රයිතුන බයිෆාර අතොල් කවුන්සිල් වාලා ವಾಹಕ ರೈಸೋ ಜಮೂರಿಯಾ ದಕ್ಕವಾ ಪುಂಡ ದಂತಾಂಗ ಇನ್ನ ರೈತುನಂಗೆ ಈ ಬೇಕಾರ ವೆಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತ ಬಿಸ್ನೆ ತಂಬೆಸ್ ಎಬುರಿ ಮೀ ಆಮುಂಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ತಗುತ್ತೆರೆ ದೆಂಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಮೀ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಬ್ಯಾವೆರುವುಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಹಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ್ಕುಂ ವೆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತು ಗಿನಾಂ ಜಮಿಯಾ ವೆಸ್ ಆಸುರಿ ಪಿರಿಹೆನು ಹೆಮ್ಮ ಅಂಹೆನ್ ಬೇಫುಲ್ನ ವೆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮಂದೂಬುಂ ಗೊತ್ತುಗ ಜಮಿಯಾಗ ಮಸೆ ಕುರುವೆನ್ ಜಾಗ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆ ಬಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಫ್ಫ ಗವಾಯದ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರಂಜಿಹೆ ಬೈ ಕಂಕಂ ಏರಿ ಅದಿ ಹಮ್ಮೆ ಮಿ ವರಗ್ಗಿನ ತಿಬೆ ಹುಣ ಫೆಡರಲ್ನಾನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗೋ ಸ್ಟಾಫುಂಗೆ ಜಮಿಯಾ ಅನ್ನೋತ ಯೂನಿಯನ್ ನಂಗು ಫದ್ದಾವ ಮಿಹುನ್ನನಿ ವರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಸೆಕ್ ಇಂತಿಹಾಬಿ ಮಗಾಂಬೆಗೆ ನೆತಿಯ ತನೆಗ್ಗ ವಜೀಫಾ ಗುಳೆ ಮಿಹಕ ಜಮಿಯಾಗೆ ಹರಕಾತೆ ಹಿಂಗಂತ ಎದುವೆ ಹುರುಮಕಿ ಅದಿವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಿರು ಅರ ಬಿರುಹುನ್ನ ಕಂಕ ಎ ಮಾಳ್ವಂಡು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗೋ ಮೊಜಫುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಜಮಿಯಾಗೆ ಮಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ತೆರೆಗ ಜಾಗಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುರುಮುಗೆ ಜಾಗ ಎಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹಾಸಗೊಂಡು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊಜಫುಂ ಎಬೇಫುಳುಂಗೆ ಬೇಣುವ ಹಗ್ಗುತವಗೆ ವಾಹಕ ಜಮಿಯಾಗೆ ಮಿ ಮಿ ವೆಸಲ್ಗೆ ಮೆದುವರಿಕೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿ ಅಡು ಫುಲಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮ ಕುರವಿದಾನಕ එක මෑගණු ගොතෙක්ග ජමියා මසය කුරණීවෙස් මුලියකු මොසෆුන්ගේ හගුගේ එකනි මසය කුරණියෙන්නු එහෙ නමස් මුලි ලෝකල් ගවර්නන්ස්ගේ මේ මුලි මේ සරහද්දී හිංගුමුගේ ඔනිගණුත රංගල් කුරුම වකාලාත්කෝ මසය කුරා ජමියා වීම
මුවස්සෆුන්ගේ වාහකයා මුවස්සෆුන්ගේ මුසාරායගේ වාහකයා මිච්චි අන්නනි වස් වර පහත අදි පුරි මස්සතවගේ බොඩුකම මුවස්සෆුන් කංකම ආමෙදු එබ්බස් කවුන්සිලකු නොයිස්නා පකාලාත් නොකර කංකම කියන්නු අලොන්ඩොයි එංගේ වකිවකින් හුරිහා කවුන්සිලකුමස් ඒ කවුන්සිල්තවගේ මුවස්සෆුන්ගේ හගුගස් වරගෙන මසේ කර එහෙම ජමියාගේ ඔනිගණ්ඩුක මුවස්සෆුන්නා මසේ කුරවේන බයික් අහලා මේ ෆෝරම් තක කොමිටිස් තක අදි ඒජෙන්ඩාත කුරියන් නෙරවේන මේ වංගෝලිත්තන් අලොල්මේ තාරෆ් කරමු ගෙන්දාන For esteemed colleagues, community leaders, and honored guests, it is with great conviction that I address you today on the critical importance of local governance and pivotal role local councils association as well as councillors play in shaping vibrant, inclusive, sustainable communities around Maldives. Local councillors and local councils serve as a vital bridge between citizens and higher level government, ensuring the community needs, whether for infrastructure, public service, or economic opportunities, are not only heard but acted upon. Many countries, local councils, associations, local councillors, leagues, local councillors, conferences, this is an institution actually embedded in local governance system. But for us, this is an initiative. We have registered it as an NGO from the space given in our constitution and in the current acts for associations. So our hope is that an associate body or institution like this to be embedded into local government acts where the local councillors and councils could work together with with a more authority and independence and leverage for local governance. In the Maldives, significance of local governance is amplified by our unique geography and social fabric, as well as with our history. With communities scattered across numerous islands, local councils are backbone of addressing local challenges such as transportation, waste management, and climate resilience. Our association have potential to unify these dispersed voices, pool resources, and drive sustainable development that truly reflects the needs of our people. Yet, despite this critical need, our efforts are constrained by significant barriers. Lack of robust official dialogue with government is challenging. Members of parliament, dialogue with members of parliament is still challenging. And other state agencies are also challenging. These engagements are essential for aligning local priorities, national policies, and securing resources to ensure that our community voices are integrated into broader development agenda. Regrettably, such collaboration remains distant, yet limiting the informative potential for our local governance. This challenge, however, is an opportunity to overcome this gap. We seek assistance from our foreign neighbors as well to facilitate dialogue and share our experience, offering a clear pathway forward to strengthen local governance. Often we all are political party members, so we often were seen as sometimes as opponents, or sometimes even if some of the members are from PNC as well. But when it comes to the dialogue of decentralization and our community power, it is often seen as a very intimidating or a very difficult dialogue with the ministries and central governments. Not this government, in all governments, this is something that is very challenging. Let me be clear, the stakes are high, but so is our resolve. Local councils, association in Maldives is not just administrative bodies, they are the heartbeat of our communities.
carrying the aspiration of our people by fostering stronger dialogues with government and state agencies. By leveraging international support and local support, we can unlock the full potential to drive local democracy, enhancing transparency, improve the quality of life for every Maldivian. This is a call of action for all our local councils, stakeholders, government, parliament, state agencies, and our global partners to join our hands in this mission. Thank you. Thank you, Mr. Mohammad Bashir. We now come to a symbolic part of this morning's program, the official opening of the first MLCA Annual General Conference by the Maldives Local Council Association and our generous host, the Malé City Council. To express heartfelt appreciation for their support, leadership, and generosity in making this historic event possible, MLCA would like to present a small token of appreciation to the Mayor and the City Council of Malé City. May I now invite Mr. Mohammad Bashir, Chairperson of MLCA, to kindly come forward and present the token of appreciation to Mr. Adam Azim, Mayor of Malé City. Thank you. With that, the annual general conference is now officially open. Before we conclude, may I kindly request all the dignitaries and participants to proceed to the designated area for a group photo. Our ushers will guide you.
This brings us to the end of the opening ceremony. Thank you all for your presence and participation. Please stay with us as we continue with the rest of the conference. Wassalamu alaikum.